wacha nikae kando museme. Gavana wa Kirinyaga Anne Waiguru marĩ na mũmbunge wa Likoni Mishi Mboko manyitĩtwo ũgeni kaunti-inĩ ya Taita Taveta nĩ mũmbunge mũtumia wa kaunti ĩno Lydia Haika igongona-inĩ rĩa gũtuga ikundi. Igongona-inĩ rĩrĩ atongoria aya makĩraha ũtongoria wa President William Ruto na kuga rekodi ya wĩra ũrĩa arutĩte nĩ yarĩrĩirie. Ukiangalia soko nikikwambia kwangu mimi nilikuwa nimejijengea soko 18. Nimejengewa soko 12 na Rais Ruto. 12. Na najua amejenga pia kule Murang'a, vile amejenga huku Voi, vile amejenga huku Taita Taveta. Kwa sababu najua anafanya kazi bila ubaguzi. Mathiĩte na mbere kuga rungu rwa wathani wa President Ruto a Kenya kuma ituri ciothe cia bũrũri nĩ mahetwo mweke wa kũgunĩka hatarĩ na mũthutũkanio. Ilikuwa campaign pledge ya viongozi wengi, lakini hakuna mwenye alitendea haki. Ni huyu William Samoei Ruto. Kwa hivyo tukisema kwamba anafanya kazi, anafanya kazi. Tukisema kwamba ameweka usawa, ameweka usawa. Nĩ manyororĩtie mwaho wa mũng'ethanĩro makiuga ũteti ũrĩa marahũra ndũrĩ na mũthingi na matirĩ na mũbango wa kũguna a Kenya. Jamani wa pwani wenzangu, wacheni niwaambie maneno ya kisawasawa. Hizi grupu za opposition zote ambazo wamejipanga opposition, sijui yule jamaa yule ambaye saizi hana substance ya kuongea, a whole leader who used to be the deputy president of the Republic of Kenya, hana substance yake matusi. Hĩndĩ ya igongona rĩrĩ ikundi itiganĩte nĩ itugĩtwo na indo cia gwĩteithia tabarĩra ĩrĩa ĩkinyanĩirio rungu rwa kĩgĩna kĩa GAF. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi.